Yang di depan kita goyang asal itu Ali Bos. Bidang jok penendam, jok lain pusinem, gerukan C6, dai tewa pirem, selaput pada carem, jok pawon pusinem, beta sambal asam, jari sedak nginem. Ayo lagi apa? Bidang jok penendam, jok wain pusinem, gerukan C6, dai tewa pirem, selaput pada carem, jok pawon pusinem, beta sambal asam, jari sedak nginem. Lalu dia tutut di kubani petang bulan. Apa ia arah dengan jogang sening kokok, dan nyadang munin berdepan kok pagar lem penyali, sedang-sedang tanda nyenduk pare mahal mu kembali. Dekula ini si arupire, dekula ini si